gute ngaho vuga shana kubera ko yaturemye none ico ni gitoya kuko yaturemye kugira gute reka mbisome muri Bibiliya rero reka mbaho ibyanditswe byo muri Bibiliya singabyo byiza none mureke mbereke bana bacu mwebwe igikorwa mukora muzamugikorera ubushakashatsi kuko umunsi umuntu yababajije muzarindagira nikirera abayisilamu baza bashaka iyo bahangana n'umuntu azavuga ngo reka gusobanura avuga Bibiliya buriya rero iyo ukora ikintu udafite igisobanuro cy'ijambo ry'Imana hari igihe umuntu ashobora kukubwira ngo ese byanditse wowe ngo ese ngo turamye Imana ngo nukuyicubahiro hari aho byanditse wamaruka uko ndo buha urindagira icyambere Zaburi 139 n'umurongo wa 2 ihute ikindi kimwe aravuga ngo sharire yanjye urukundo rimwe na rimwe ariko kandi cyane ruza rugaragazwa n'ibikorwa kuko biriravuga ngo Yesu ngo agera mu rwego rwo kugira ngo atwereke urukundo aratanga. Icyo nicyo kintu gikomeye cyo dushimira Imana, niho tuza tuyibonera ko yadukunze nuko yatanze. Bishop nageze numva yageza zabivuga ariko ubu niho nabibonye none akavuga ngo ndi inshuti nine nkabyakira kandi ga umuntu w'umushumba n'umugabo avuze gutyo rwose icyo kintu kiba kiremereye. Twamutumiye mu ivugabutumwa araza nk'uko abandi bavuga butumwa baza ngo shikara tubwira ngo aratubwira amahame 5 ngo yo kubiba no gusarura. Iryo jambo ryara nararisigaranye birenze amahame 5 yo kubiba no gusarura. Arabwiriza turanezerwa pe cyane kandi ko murumva ukuno kwamana haratura ikikubwira ko nayafashe. Noneho ngo arangize adukoreraga akora ikintu kimwe. Okay, mwoba munamumenyereye cyangwa hari igihe n'abantu batazababona ibintu nukuri uko muzamubona kandi nanje namaze kumenya hari igihe abantu batazababona ibintu kandi ndamamara nsoma ijambo rimwe ndangiza kuko aya niyo makuru yanzanye niyo yatuzanye. Sinzi gukabya
sinzi ikindi iyo ari kibi nza nkivuga mu izina, ikindi ari ciza nkivuga nkakivuga uko nyine uko gisa. Ikirabura nza nkibwira ngo urirabura, icera nkakibwira ngo ni kirere. Sinzi guhungura umuntu, sinzi kugwa ngo arangize. Naringize iminsi mfite ikintu kiri ku mutima, birya yavuze cyo gusenga, ariko ngasenga niseye, ariko kandi nkabura inzira. Nareba nakubita amaso nkahabura, ariko kwizera kukambira ngo ibintu byoba, ariko uko byoba kose ntabwo narinzi ko byakiwe. Araza ngo ashike arangije aratubwira ngo arashaka ko ngo atwubakira plafo. Reka mvuge gutyo, kuko iyo umuntu akumaze ubwoba kurya bagukoreye ikintu gikomeye. Umuntu yoguye izi ntebe akagwira ngo nguhaye izi ntebe zine zotuma zirukana izindi hariya, ngo avuge ndaraba kavuga ngo ese karamenya ibyo hayavuga. Nibwo bwa mbere bwanje kuva nshumbye mbona umuntu yohabanda amafaranga aza kugera miliyoni 2. Nibwo bwa mbere niho nkibibonaga. Niho ndareka kuvuga sindabibona, ndi imbere y'Imana aho nashumbye hose. Umuntu azaza akadukubita 300,000, 200,000, 500,000, tugakoma amashi umuriyoni niyo nkibibona. Kandi ukakinagira ku rusengero uko nguko simparangije, ariko ndanaharangije. Mushumba turagushima imbere y'iteraniro. Nukuri yakoze igikorwa. Nabwiye Imana ngo ninza kwibagirwa uzanibutse, ninza kwibagirwa iki kintu iki ninza kwibagirwa uzanibutse. Turavuga ngo reka tuze kumushimira, ariko tumushimira imbere yanyu. Wabyumva utabyumva, ariko nyine n'ubundi hari utokumva ko biremereye, kuko gano urusengero n'ubundi nturushumbye. Ariko kandi oya n'ubundi ntimuzamuvuga ko munkunda uko ndi dusangiye uwo munezero. Imana ibaheze umugisha. Reka bicare, nicyo cyatumye atuzana. Turagushimiye aho bigeze birasa neza. Niho nababwiye ntimwamubona ariko iterambere naryo ni ryiza mukabyaramo. Ko murabona namwe hari handi mwamona ko asa neza, wandi murahagera nimuhagera muzotangara. Cyakora umuntu avuye hano ganiyo ariko nyine hoye hano gani mu mujyi hariya ni munani, ni muri interieur. Aha muri interieur bisa kuriya kuraga ngo biroroshe. Nuko reka mvuga iminota ingahe sigako kwiza dusoma ijambo ry'Imana. Noneho yavuze kwizera araguma arankwega, kaza numva karankogota. Ndavuga ndi Imana undinde cyangwa umenga nkogote, mvuge nyine ibyo nari nateguye mu minota 3. Singabyo byiza, ariko avuze ibintu bikomeye kwizera. Sema amen. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Murahari? Nari numvise ijwi risa nirigiye nyoberwaho mugiye. Zaburi y'148 n'umurongo wa 7 n'umurongo wa 11 na 12. Kanebe yangane ni minota mike. Zaburi 148 umurongo wa 7 umurongo wa 11 12. Haravuga ngo nimushimire Uwiteka mwisi mwabifimwe nimuhengeri hose. 11 namwe bana bo mwisi n'amahanga yose, namwe abayimbwira. Buriya iyo utazi impamvu igutera gukora icyo wayikora, mbisubiremo,
iyo utazi impamvu igutera gukora icyo urimo urakora, hariho ibintu bine bizabikurikira. Mbone kubabwira icyo ngiye kuvuga. Icya mbere, ugikora nabi. Icya kabiri, ntugikorana umwete. Icya gatatu, ntugikorana ubushake. Icya kane, nta mugisha ugikuramo. Icya gatanu, utera ukivamo. Icya gatandatu, uwari kuguhemba ntaza guhemba kuko wagikoze utazi impamvu wawe gukora. Ndashaka kuvuga iki? Reka mvuge magambo nk'atatu impamvu zidutera kuramya. Niki kize kidutera kuramya Imana no kuyihimbaza? Niki? hari wavuze ngo nditse urabizi iyo abantu baramije, abantu bazabiyo bavuga ngo usabe ngo ntitwanezerewe, ubundi ntituze turamya kugira ngo tunezerwe twebwe, ahubwo turamya no guhimbaza kugira ngo tunezeze Imana. Ngo dutashe tutanezerewe ngo bari ko baramya ngo tunezerwe, ko bari ko baramya ngo tunezeze Imana nitwe ariko none ngitangaza buriya muze mugira ngo tse tuzanuka. Ni nayo mpamvu uzubona baguma kuduhatiriza ngo ese ngo kubera iki ngo twadugira ngo twacecetse, uduce twacecetse nyine. Ese birabareba? Ariko ngitangaza none ngo ntitwahagurutse ngo twamye twicara gutya gusa. Oya, ariko reka nihute. Reka mbabaze rimwe, mwambwira impamvu zituma duhimbaza Imana no kuyiramya k'ikintu kimwe gusa. Uko muzamutekereza tuyihembariza iki? Kubera ko yadusubije, kubera ko yaturemye, kubera ko kakandu kamwe mwebwe muzamuna kuriya twaduhimba twanezerwa tukahwera kuriya ni impamvu niki zidutera kuramya Imana no kuyihimbaza? Gute ngawe vuga shana? Kubera ko yaturemye. None ico ni gitoya kuko yaturemye. Kugira gute? Reka mbisome muri Bibiliya rero. Reka mbahe ibyanditswe byo muri Bibiliya. Singa byo byiza. None mureke mbereke bana bacu. Mwebwe igikorwa mukora muzamugikorera ubushakashatsi. Kuko umunsi umuntu yababajije muzarindagira. Nikirera abayisilamu baza bashaka iyo bahangana n'umuntu aza kugira ngo reka gusobanura avuga Bibiliya. Buriya rero iyo ukora ikintu udafite igisobanuro cy'ijambo ry'Imana, hari igihe umuntu ashobora kukubwira ngo ese byanditse ngo ese ngo turamye Imana ngo nuko yicubahiro. Hari aho byanditse? Wamaruka habo ngo ndubu haurindagira. Icyambere igituma turamya Imana no kuyihimbaza biri muri Bibiliya nico yaturemeye. Imana yaturemeye kuyihimbaza no kuyiramya, niko Bibiliya ivuga. Ngiye kuba icyanditswe kibivuga. Umuntu nakubaza ngo ese kubera ikuramya ukarambarara, umubwire ngo niki Imana yandemeye. Niba nawe uburyo twaririmba ariko tutafite mu byanditswe. Waturemeye kuguhimba, siko twaturirimba. Handitse he? Uramu buryo abantu ukosefu wa maandiko. Yesaya. Ndavuga banka bitatu gusa. Konda rwana hana saa moya. Yesaya 43 umurongo wa 21. Urya muntu wari kusoma uracari maso cyangwa watashe? Sanga kuriya yatashe kandi ari hano. Urariho? Soma neza rero. Ariko ndaza gusoma nanditse Giswahili niho harimo akantu kamwe kuriya
Bishop yavuze harimo akantu kamwe gasobanura neza. Soma papa. Yesaya 43. Yego. 21. 21. Bibiliya iravuze ngo abantu niremeye ubwanje ngo berekane ishimwe ryanjye. Agire gute? Berekane ubundi gushima nukuramya no guhimbaza. Iyo tuvuga ngo tugiye gushima Imana, tuba twegeranije kuramya no guhimbaza. Iyo tubyegeranye biza bitanga amashimwe. Birumvikanye? Reka nsome igiswahili wumva uko wavuga. Hari akantu kamwe agafraze kamwe batavuze neza. Nsome igiswahili. Haravuga ngo watu wale niliojiumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa. Hava mwijambo kumsifu Mungu. Birumvikanye? Ili wazitangaze sifa zangu. Imana yaturemeye kuyihimbaza. Iyo tubikorana imbaraga zacu zose, n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, tugatamba, tukapfukama, tukaryama, nukubera ko ari cyo yaturemeye. Muri Edeni nta theology, nta matematike yari iriyo, nta physique, nta math physique, nta biology, nta chimie. Biriya byose byaje mu muvumo. Wembi birantizivuga ngo muzarya mugize gute? None se ugira abandi bashaka amadoktorane kugira gute baruhe babone ibifatika. Sho umuntu musonarame ngo ari kwaje kugura masters n'imbari ya gatatu yo kugira gutewe. Eshitse no kurima. Masters zitatu. None igitanga no naribajezo uyari muri kategori wavuze nyoberwa kategori ni yakanga yo kwizera imwe ndi mwagije ngo azaryanga mupaka zitatu isindi tuzoishobora zashe nyuma yo ni Imana yaturemeye kuyihimbaza nutabikora uzaba wishikinduke. Umva none umuntu yakwita gute? Cyakabiri impamvu ya kabiri yo kuramya Imana, turamya Imana kubera ukwiri. Ngiye kubisobanura ibintu. Imana iri gute? Imana imeze gute? Itugomba kuramya Imana kubera yuko yadusubije ibyo twifuza. Oya turamya Imana no kuyimbaza kubera ukwiri. Buriya ugiye kuramutsa umuntu ukamupfukamira gutya, ubu bitewe n'ukwari, sibyo? None baza batwingira iki kuramya Imana? Turamenya Imana ukwiri. Niyo mpamvu bakubwira ngo tuzamura amaboko ugasa naho wayaguze wewe. Imana umaze kumenya ukwiri, worya mukarambarara ukika hasi. Sema amen. Amen. Turamya Imana kubera ko ari cyo yaturemeye. Cyakabiri ukwiri. Ese ni gutiri? Icyambere ibera hose rimwe. Dusome Zaburi 139 n'umurongo wa 7 gere ku 10. Ibera hose rimwe kubera kuko Imana ibera hose rimwe. Nta kwisi nta mundi mwobona ubera hose rimwe. Aya kubera kuko Imana ibera hose rimwe. Nicyo mpamvu cyatuyiramya no kwihimbaza. Hasome hutedi. Ndahungira umwuka wawe he? Yese ndahungira umwuka wawe he? Ndahungira mu maso hawe he? Ndahungira amaso yawe he? Nazamuka nkajya mu ijuru uriyo. Nzamutse no bagusanze aho. Nasasa uburiri bwanjye kuzimu uriyo. Kamanuka ngaji kuzimu iyo nayo hari ubuturo bwawe. Nakwenda amababa y'umuseke. Namara ngagira gute?
ngatura ku mpera kaguruka y'inyanja, nkajya ku mpera y'inyanja, aho naho ukuboko kwawe aho naho ukuboko kwahashorera. kwawe kogira gute? Sema haleluya. Haleluya. Turamya Imana kubera yuko ibera hose rimwe, ntawe itaba. Tumanutseyo twoyisanga, twaje ku mpera y'isi tukayisanga, ngo twatumbagira tuba twagiye iwiwe. Sema amen. Sure kama fieri, kama fieri. Kandi nza ntangazwa n'abantu babaye muri boîte bagatanga. Urahari? Urahari? Umuntu yoba yaratambye muri boîte yagera hano akishara. Njyewe gusa Imana niyo yonyine nyine nuko ariko iyo mpamvu uje nko muri boîte hano gaho byobaye ibi utambire shitani ntiyaguhemba, none ugeze aha ngaha urifashe kunguwa utageze wifata ko wagiye mu ibanga. Ibera hose rimwe. Cya kabiri, n'ishobora ryose kandi menyera kuri byo twibwira. Imana tuzaba haleluya. Turamya Imana no kuyihimbaza kubera yuko n'ishobora byose n'ibyo batubwiye n'ibyawe irabishoboye kandi bizimengera kure ibyo none narataka tugiye guha Imana icyubahiro. ibyo tutaramenya yawe icyo gituma yavuze ngo ujambo ritaraza ku bindi biba yagize ngo kurya tuzakuvuga yamenye icyo tugiye kuvuga maze Sema amen. Amen. Zamura amaboko wa. Zamura hano si wawe. Buriya rero abantu ntibazamenya icyabazanye. Giragura. Hariho abantu. sema amen. Zamura amaboko wa. Mwuka wera kwinjiremo di. Ninde wababwira ngo muyamanure? Tuzoza tubibigisha. Akubwira ngo uvuze induru ngo bagutungira. Sema amen. Amen. Twongere haleluya. Haleluya. Imana ni ishobora byose. Amen. Kandi iyi ni inzira imwe yo kuramya no Haleluya. amaboko ni ibikoresha Imana kugira ngo tse tuyice. Uko abantu batamenyereke kera barushe kuba. Sema amen. Twongere haleluya. Imana ni ishobora byose. Ibera hose icya kabiri, n'ishobora byose kandi menyera kuri byo twibwira. Imana tuzaba haleluya. Turamya Imana no kuyihimbaza kubera yuko n'ishobora byose n'ibyo batubwiye n'ibyawe irabishoboye kandi bizimengera kure ibyo none narataka ni ukuvuga ngo Imana ibyo tutaramenya iba yamenye. Nicyo gituma yavuze ngo ijambo ritaraza ku bindi bw'umuntu iba yagize ngo kurya tuzakuvuga yamenye icyo tugiye kuvuga maze ngo iyo ndikugira ngo wewe niba tuzamura amaboko kwanza tugiye kuyazamura sema amen. Zamura amaboko wa. Zamura nusiwa wewe. Uriya rero abantu ntibazamenya icyabazanye. Giragura. Oya rero.
yamenye ibyaje kera mubisome muri Zaburi bisome da bisome Zaburi 139 n'umurongo wa 2 ihute ikindi kimwe aravuga ngo sharire yanjye uzi imyisharire yanje n'imihagurukire yanjye uzi niyo mpagurutse umenyera kure ibyo nibwira umenyera kuri ibyo nibwira sema haleluya haleluya aho ujya urondora imigendere yanjye ni wowe uziyobora imigenderere yanjye n'imiryamire iyo ndyamye uzi inzira zanjye zose kuko ijambo ritaraba mu rurimi ku rurimi rwanjye uba umaze kubimenya sema amen amen none iyo ngiyo wonanirwa kuyiramya no kuyihimbaza turabimenya umunsi wabimenye ntibazakwinginga kubera kwiri. Icya gatatu niyo mugenga w'ibihe w'ibihe none unaniwe kuyiramya bizagufutaza mwanya kurananirwa kuza kuramya no kuyihimbaza mbere y'igihe. None rero amajari baraje ibigaragazo byakugezeho utangiye gupfukama izakwihorera haba naje no kwihorera nyine Pastor yigeze kubwira abakristo arabwira ngo umuntu wabanye nawe mu bukene ngo akabana nawe ngo bazagendana ngo kuzageza igihe Imana izamuzamurira ngo nuzoza umuhamagara amaze kuzamuka ngo azoza gupasiriza ubundi bakorana nyine niko kwiza. Ugiye kumpamagara nazamutse kubera yuko wabona nazamutse umpamagara ko ndi umushumba kurahamagara bya bintu yavuze urya wari kumena ikoti wari kumena ibintu ku ikoti ngo nibyo babagaburira sinje ubuhamagaye ubuhamagara bya bintu mfite. Unaniwe kuramya Imana uri muzima none urinje mu bitaro niho watangira kwihamagara umwana we ngo ubona aho ndyamye caga utari uryamye ndi ari kwikubona ngo ubona aho ndyamye ariko none gitanga soma ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 6 tugeze ku murongo wa 7 girasoze. Ese turacyari kumwe twaha Imana icyubahiro. Haleluya 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 yemwe mugira umutima soma igice cya mbere umurongo wa 6 abantu bo kwihorera umuntu bahagaze imbere bamubona gutyo bakamwihorera kandi barakomeye. Soma igice cya mbere umurongo wa 6 da. Nuko bamaze guterana aho baramubaza bati babaza Yesu bati mbese mwami iki nicyo gihe wenda kugarurira mu bwami mu Bisiraheli kutuzanira ubwami mu Bisiraheli ababwira gute arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iminsi cyangwa ibihe data yamenye ni byande ni ubutware bwe wenyine niwe mugenga w'ibihe azabinyuranya akakuzanira ibyiza bwacu gahura. Ese turi kumwe yiramye hakiri kare yihimbaza hakiri kare. Nimba ushaka kwinjira mu bihe byiza banza uramye data. Umuntu yo kwinjira akicara bakahimbaza bakaririmba bakiruka yicaye bakigisha bakarina barangiza agasohoka ataha. Nugera no mu rugo ntufata abana iminota 10 yo gufukama gusenga. Saba nyine bazavuga ngo Imana nibakize kutizera. Uko byose bingibi tuvuga by'imbaraga amatwi yabo ndahaya byumva. Icya gatanu icya kane tigira itangiriro n'iherezo.
ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere n'umurongo w'umunani. Tugomba kuramya Imana no kuyihimbaza. Impamvu zituma tuyiramya nuko itagira itangiriro ntigira iherezo. Abantu bagira iyo bava, bagira imyaka yo kuvuka, bakagira n'iyo gupfa. Ukubabaye uza amatariki yawe wavukiyeho, hasigaye iminsi mike ngufe. Muti ko nindabwiye none tabo mungana bapfuye urabazi none wewe urinzi kise n'umundi ko wagira n'umundi ko wani wazagira ngo tuvuze urufunga umuntu nuko amapfa. Oya, kandi nzambabwira muzamutegura uburyo muzopfa. Imodoka izokugonga cyangwa ugwe mu ruzi. None warabisengeye se? Warabisengeye ngo Imana izabikurinde? Nuruwe rupfu wasabye? Ako ni gitanga nibirya mushumba yavuze abantu ntibagira kwizera ko kuja mu ijuru pe bazatubura ngo twaje mu isi ngo kwitunganya. Nirababwe ko Imana yadutumye gutera intoke no guca imihanda. Byanditse Imana yadutumye guca imihanda no gutera intoki no korora inka za kijambere n'injiwa ni nani ambaye inka. Ibi kwari ibyo kwifashisha iminsi tuke abantu bayoberwa ibyabazanye bagakora ibitarabazanye. Nyamara kurabona ngo umuntu woroye ingurube akorora ingurube ndene azashika mu ijuru Imana imwembe mworoye ingurube ngo muri munani za kijambere. Ni nziza zo kwiteza imbere, umuntu akunguka agatera imbere akagira amafaranga, si bibi. Hakunda azahemberwa ngo yoroye ingurube za kijambere, ntazahemberwa nibwo buhamye ngo yapfuye ngo arazi korora ingurube. Ariko ndagusetse kweli, wari uzi korora ingurube. Hanyuma byanditseho, sema amina, sema haleluya. Tugomba kuramya Data kuko ndagira itangiriro ndagira n'iherezo. Sema amina. N'umunyembaraga n'ububasha arakomeye. Ingurube agasiba amateraniro ngo yagiye kuzigaburira. Ntugende ngo umene hari ingurube ntizazitoratora ubundi siko zisanzwe. Zisanzwe zigaburirwa se. Ariko umuntu yose amateraniro ngo yagiye kugaburira ingurube. Kuri andi habura umuntu uvuga ngo kuri ngo pastor ngo ntazatekereza ngo ntazi genda. Ndakubushije? Hari wambushije? Genda. Uzosibe no ku cyumweru ugende uje kuzigaburira. Ingurube. kandi ni ariko reka mireke ariko ni gitangaza. Ese wahasomye ibyakozwe ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere n'umurongo wa 8. Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, niko umwami Imana ivuga. Ba data bafite abatangiriye bafite naho bazarangiriza. Ba mama nuko ba data wacu abakomeye bose bagira aho bahera naho bazarangiriza. Niko bimeze. Ntawavuye mu ijuru, ntawamanutse, wese twarabyawe, ntawapfunutse nk'igishurushu. Kandi ntawabyawe na marayika, twese twabyawe na ba mama. Ntawapfunutse hasi. Ariko ni gitangaza. Haremwe umuntu umwe gusa wa mbere, twese neza turi kumwe. Mwavuga ngo amen. Kuko utaramya Imana ngo ihimbaze. Wavuye muki wewe? Wavuye muki? Ukarera amaboko bavuga ngo tugiye guhimbaza n'ubundi gukoma amashi.
amashyi ngo amabuye azayihimbariza. Imana izotegeka amabuye ngo narangiza akomera Imana amashyi. Yawe se tugiye guhimbaza kandi tugiye gukomera Imana amashyi. Imana sema amen. Amen. Imana ibaheze umugisha. Hey. Imana yaturemeye kuyihimbaza. Imana tuyihimbaza kubera ukwiri. Suko twahaze, suko twariye, suko yadusubije, ariko kwiri. Ibyo bidutera guhimbaza Imana. Imana iguhishurire. Mwuka w'Imana gusange igihe cyose tuzoba tugeze mu mwanya wo guhimbaza Imana. Uzabwira umutima wawe kurya Dawudi yabwiye ngo umutima we ngo abwire n'ibiwurimo byose ngo ibimurimo ngo arabibwira ngo muhimbaze Imana mutima wanjye ngo n'ibindi mwese ngo mugire gute muhimbaze Imana. Icyo gihe Imana izadusubiza ibitewe nuko twahimbaje. Imana ibaheze umugisha. Amen.